Kuma Meru bari kuringa kura mantu igi siasa cia rumenate ati katongene chithirite ikiringa biongo bia Nteto na mwankatha inende muringi kura ati kumeyani jere kuwa kethira kierekera na moria wa mwankiu mwankatha atirethira akionekana mwankatha inde ni akaunti ya Meru kutena supplementary budget ya kwithira itithi na mbere mwaka yo 2023-2024 kuchanio chia MTF basari na mantu yange ya maingi niwethirite nende yekuneka ndene ya akaunti ya Meru tukuborore kiri mubango yo arwe siasa tuketha tukimurika imbio biongwa biwete na mbere kiri siasa cia Meru na kiorike mantu yari nimbikenda mu Meru ethira akiona weti na mbere tuketha tuikarande na MC wa Kolo tondene ya bunge ya akaunti ya Meru kiri inya mwenda na MC wa Igoji West Mutembei bio kitukimurika ni biongwa kinya bunge ya akaunti ya Meru mona kutheta kuoba kiwa batekuritania ngura kubatere na utererwa thirikari rotongeretu ni gavana imbio biongwa bikabutika kenda muringi kura ndene ya wondi 45 cia akaunti ya Meru ethira akiona weti na mbere waria utenda kwithira wikulukonerua tureikia Nteto cietu cia Weru themo yana tukuduranite kiri Nteto cietu utuko borwari nyuma ya thwanirwe 10 bakuoro wa kwandaniro sniper wikirwa mpene nende muthutira yo baraba batumite ndi yuthirite yo akimwanki bakiwa mwankatha ibatirekirwa mpene siasa kumata mamburene ya kithomo ntere cia muthara Peter Munya akiwa ati kwenda kwa siasa cia Meru ndi neite siasa cia Meru kire arwe siasa turumurika maitena menama ya siasa cia Meru yarayaletitie weti na mbere mubunge wa Nothimentre mdaundi kuwa mwankatha batira mukira kigina CDF ore atongeria bachumirite kuwa ne bakwenda kioto kia den sniper kithira kikionekana Anko watoni kiri Nteto ciorothe mupita Mutembei Edward mwanatoa mathithio ni Maureen Kome tukiambirira na mwankane ndi athwanirwe 10 ne bekiri mpene bakiringanithwa ne kuke mututi sniper ndana nende koti ya Kiambu kuriro kuite amba kwethirwa etikiria rwangirwa ndikiri rwite na mbere wika athwanirwe by 10 tukumirongore mukenda kurikio chunkuni bo nende kuwatwa kwa barabethirire beto mantu bane kwithirite kuyakana mwakindene account ya Meru bakiwa mwakathai batirekirwa mpene musiasa mwaki makarina nonekete kuinyelia ati athwanirwe bane no mwankabekirwe mpene kenda nende kioto kithira kikioneka kiri musie yo sniper Kyoto kia mutigiri Daniel Muthieni kana sniper kienderete kushwana wakyo muteterio kyoto kia mwingi na mutongire ntuba mawathe bona Mike Makarena na ndinolite mwingi jithiro jeno okirire no boreri mabitha bo chonkoni barabenderete ngogizi bamikinyithie muthia kambwire ni ndeta ncera ndeta koti na ntekira gwira antu teka umba kuonogota are ameyinda are ayo andronokere na inya kuonoga no nchoge nyuma ndrona ibo kuthirua mbembo karie tutereka tuthiruo nto muntu na kuumaga we tutereka uthiria Meru lakini ambeire ya Meru kwina process ya kuthia tamandra butumbo sukuma thirikari wata uanga kawira na watwe uanga ona wato no kwina njire kuthia tamandra muntu ombere aro ya rata muntu obaile akawatora unere nkingo muntu obatha turekire muthanga muntu obana mwanke kinyire no abutumite kutwe ni thirikari kanya na ingucokeria ndizi ya nkatho ingucokeria kindike nkatho ingucokeria kome nkatho ingucokeria amini nkatho ikwithire iba kwaya na njirere batire kwa Meru bwa sukuma muno bwa antu iba watotheri waita muntu watotheri Makarena harita na mbere awakisi ya urani nithiro kienda kuthumbirwo kujubu bwega na koutu bwega mabitha ba DCI bethiro bakiogianga nuntu bakwandokene baraboteta arafu nyumene kesi ja kwarukana ntuba kwa yokoje kitha kawira ate na makosa akawatwa kitha muna ate na makosa na inya baraba wati bate wati ontu ibatu tuwetarietwa utebu ndene Meru ena anto milioni muntu omba kwirwo na akathera onge akairwa akire mamu ndene kesi eta uake akwatwa theri kengavula beta ba Meru ena kwa evidence kwa thirikari njirere kuthia ate njira professional injira ya oma na injira ya haki ibo onto bakwatwa kamwe orogere barorani ona atakinyelwa kawa iro yuko bagyo toera ni rebo toata mwamba atira warira gwato ukawata inyo ko moegoro meawe thero morani eta kwa review woni ndare umwe mbike ni ndene boka yako no akuyombira no nto process yere ko thiatwa uteka ati wa inyaka mwa Meru ini ko boira
Oho ecoka kamuria gavana Kontemiru bikara mwangaza atia kwenda gwicira kaigwateria na marito ya ministeri meja nduru nekije wana mithikari ntore na gavana ukanyume no Kontemiru bwana Kirito Murungi ethiro akinenkira ndwangisho thunguni kanya bathire ngoge yao kuga wero ge otuthima nkomona agaturiti na ndakwira ore ocoka kimicere katholiki akia murungu garagia Nteto cionthe iga yaibu ina mithika kuma kigwe sniper na imuntu gwa witire mutonyo gona wati ngurupu egwe ngwe yonthe ni wati si ndie ndikuota ndene Kenya bomba kuoya machini cio tirezi no oranite bakona ikoku muntu orairi nawo kalula na muromo hate woiwo muciaca ora munene muntu omba ogwo kalula ogwa ni ibaraba cinda nabo 2027 iro ciaca ndirenda kwira kawira u na mbere ya meru bore akwebela musaka olao bukona manto ya kaumira na kwatere mwankiro twankirite ntukwenarwa antu iko ibekiri mpene beringithano iko sniper baba bonde nabo pale antu bakwe bagavana kaira mwangaza na baraba wati nabo wethira we kwa atumi no ntora warujaira werero mwana ari toka kawira kethe ikawira aritere mbia uwe ikawira kethe imurega aritere mbia uwe imurega kethe imagarina aritere mbia uwe imagarina reko kwe kukya muntu unge kawe ko kuroro mbaci anga bana ichi tumete muntu akwa to ana burara mpione kuro nto bo muntu unge amami murengetine na mbere CID riteni ngwe yenu na mbiche thirikare ete wata muntu utheri kinya ya woni tha inge ya wegiro mpengo bogoro mbikirwa kyao umenye mbikiri mpengo nto kwe mbuthitie asikari bamwe baraba emero baumeta bamwe Mombasa baka uma Kisumu inyabate utomenya inyabate kumenya siasa cia meru biba thiate ta inganjet mandamuka wira kira gikuthia to inganjet yekuo mea wako manto ticho toragwa bebe kathe we muntu ute akiri na kiringira mushumarijo muthia bwana Mike Makarena first gentleman ate na thina na etera arandika statement na nakumera kwa thirikari menya bate kwira antu first gentleman na kwa thirikari maneno lakini ende ibo nto kuona mwegoro ari makalipuka akona ka first gentleman yomba mwaluka statement tu akwandika neta manto ya kareka anjeu na inya we ngavana wetu wetwa reka kubabaika itandika tiri te wo tumene menya te lazima wethere yo tumene to we supu meoro na ba teninda tumene no nto ikoku crime scene ikoku kinya kethe iko magarina no kanga itwa kethe yo kwa yone kana manto yeyete kana mwekuru yoro sniper awire baraba muringere bawire ikawira awetana ende weta wandike wetinda tumene untu kwerojo mugambithanie meopondo okoti kembwa kethira gitugambi bwawe ethira thwanire batandatu bara benderete kurigiritwo ni polisi abakenderwo karaku wantu kwenye 21 kana kethira barekeria na bondi nke report ya Ntoshero TV kumaja kingina ngine na kineki mushushu Nairobi mbeta Boniface Mongera Weya Boniface kuma Meru bathuranire mwankane ndi kaunti ya Meru ni thirite kirumiro ni maitie na mena maya muthutira yo siasa na wakuri nyungwe ationekete nturane ndi bucoketie nyuma bunene Meru kibiti na mbere pathuse ki siasa atete katungire baki siasa Meru ni bonekete ndi kulite witi na mbere bo no tia Meru na nyonta ya witi na mbere makarika yake onekana kwa mburana mumeru atekamenye na arerekirete tugerwari turimurika mantu igiora mumeru ethirite akithinika bunene atete mibuna nchoro ntuburane ndi bukuoneka yakamwaka yunye yo kethira yukangara na bunene ki mantu igi witi na mbere na mumeru atekamenye no wengu akethira akirira kire mantu igi witi na mbere maturene Phineas Mana na thuranite ronoro kiriaro ya siasa amwe nio kwithira irinda rime inotonga bukatha na kinya kwamukira mbechi nyingi kuma kithirikane ni kaunti ya Meru ina mathina kathumba mathina yara yakoneka ya utongeria tukumwakanya tukugeria umutethia wamukuneka mbere akunora nyuma wakuneka nyuma akunora mbere Nore kaunti inge kurukite kigina kia mpongeli kana supplementary budget thirikari ya kaunti ya Meru etiumbita kuingia bu na nikintu kiletetie mantu mwanya kinyauri bomarando tawidire budget ya supplementary ibatire ukinywa mbere ya mbunge ni mbunge kethira emikulukakia ende itaumba kwithira ekinyakua kiuria kiria kirio na control of budget utiomba kwethirwo ke wa approve weu ni ontuba kwethirwo thaiji
twitite the second quarter ya financial year twambiria another financial year utethithitie supplementary budget ke marando jara jabwirite kuriwa 705 million county ya Meru itirare nyandururu emo imba na single shilling kutia romba kwithira ikiriwa na still tekwana tekomba kureka non tukenda supplementary budget na county nene miko ye supplementary budget iki assembly migambo ya Ken Mwitiriora ni abisa kire thirikari ya gavana Kaira Mwangaza yari ya tariki 11 mweri wa 11 mwaka muthiru yongiriele 2023 ende mwankira thai mieri nyumene ontopopo takarika. In next few days netwiketie kinya supplementary budget county assembly ya Meru nenkoromba mheshimiwa wetu speaker mtwa wetu wa central imenti ulawe mwitinguge na mutano wetu mwega sana mutano chia na MCAs bauba county assembly ya Meru bonde ni baumire beta bagwatanira na governor no ntugutinguge komba gwiteka Meru kutena ngwataniro ejaga ya governor wetu wa Meru Kaira Mwangaza na MCAs betu na leo kukwenda kwa gavana wetu wa Meru Kaira Mwangaza. Bonge na buo ni maabisa badirikari ya gavana Kaira Mwangaza barabethire bakithama kwana wikwa kiro bichi mwanya irabatare umbere maabisa ba badhamirwe ni gavana Kaira Mwangaza nyuma ya uthethuka kibanga kia seneta na kiri kwithetera nethire akioneka kwelera maabisa thirikari ni kimpanga onto MCAs bawire kithire unio thina riu bakethira bahibeberakia ende mbere ya kubeberia ngavana abathamia na baikio bichine ingi mwanya Faith Mwende duranira ithana Monica Kathono na Ibrahim Otwiri ni bamwe ba minister barabaikirwe kiri ministry mwanya thirikari ni akaunti ya Meru. Kuringana na Kanyoni Muntu ngavana abudiripo kendo tigira na ubatethukia batikethire bakiabela kwitene onto boringiro chenga ni kamiti ya mbunge ya Meru ya Kyoto na Kinyori Tingwe bakiwa ubichiti chichiari thina ende ni muntu kiumbe na kuorodhamwa ororo ya kuthamwa mbati yokwebela na boathori boka watea mbere masi sitaomba kuengo through any other report through a special resolution ya county assembly area member retagai msonda sponsete na through mbere ma kuandikira gere crack ne na athand members aba sainete msonda zuria na keza na tariria all the grounds iria omba kwithirwa kiendai sisi ule omba kuingirwa then from there agatebo msonda zura kiri county assembly na then ure sisi akaewa hearing na kathikirwa Mechanical and Transport Fund kana MTF netwe kathine ingi irerumirite Meru MCAs bambungeu amwena bamuba kariba Meru bakionekana ende kwa kagita bakiregana netwarire ngabana Kawira bakiwa thirikari nene etiomba kuthangikira Meru na muno kubwithia barabara cha matura ontoba uwete ni bweretwe na borema munini wa ngabana mutuma twedingia akiwa bo kinyano witanga magoro ya kandarathi ba Meru ngai atwete kanya kane kenda to transform utoro bwa Meru gukirukira maendeleo twareterwa mbesa kuma national government nonto bwa devolution itumenyere mbesa yuto gaichokia ringi national tubatire kuispread maturene nonto to promise anto ba Meru through our manifesto that tukaba menyera nibo bakarita biashara nibo bakarita ngogi nibo bakaka classes nibo bakaka suppliers basibitari chieto nibo bakaka barabara nibo bakaka ECD classes so rira tukanenkanira half a billion ye takire anto bangi wa Nairobi nonto tegaira chokere kiri government kwe anto bagocheza michezo au chichoka na katureteri no mwana akareterwa mwate ena mpara nyina kaua mwate yo chokia kiri baba enara mbua oteri ne mali kana ndukene akawikiria nyina otwana arumiana mwate muchiari antone nkerana mwate baria ukaua yukia mwate yo chokia kiri baba wetu nara
one bangi barakarumia ni ontu kinya mutongeria barabaka indeni ya mbunge akaunti ya Meru mwenda idhili edhiri akimera kia na kinya MCAs bangi mbunge akaunti bedhira pakiwa taila PFA yakiro 531 million out of 734 million chati ara 203 million na 203 million kinya tukanda kumeatura assembly inaita MTF mumeru na menya MTF itekara karavati MTF ite akandracha tukumea barabara chonde ni tuikini kwenda Calvert ni kwenda Ndracha lakini MTF ara ikiria mbeje chonde 531 million ite kaira Ndracha MTF last financial year 90 million otino ya kira Ndracha 90 million itakinyira wondi 26 ne 531 million tutukumea the kaomba kulukana no tuitina machines chakwana tutukumea the kaomba ere amberia wondi nereko iwondi ere kathilikilia. We don't know. Imundu na tore. Mwenda tengete milioni kenda ndene ya mwanzi wondi kenda barabara ila chiongwa hotspot. Barabara ila chiongwa iko liki families obangiri 5 na inge obangiri 5 nicho ndenda sinjwa barabara ye na rwene mombato kwena barabara ere kamweline kwenere njarwene kwenere tiri kwenere ntomakindi kwena barabara weta Murwete kwena barabara weta Sentant becha chia barabara bugetia mutea na unini mtu ombecha sawa sawa ndo betu nonto ngavana na rugiria becha chia barabara ikia naro na to mwire nyathiribu mwende tinkume imwe kuruja babwe ene yatuka mwira uma bwe bwende ikugwirwa bwendo othura buthithia atia na uni ntibwere ncha kugwirwa ende anka abwira o konjira enu ire thukie ntura bukeja bwitia mutea bugetia o nonto mbechi chiretere na chogeria ini bechi chiretere na Robin euyoma akari nabo bachokera kinya kwibwithiria barabara bari bongwa ende bakyoria MCAs nende wete kona kigina na kunenkairwa nonto ne papa kumenya tubalabala tuonde inene na kinya inini ndene ya wandichio na bati kwithirwa agitekera ma MCA nonto ma MCA ijo atuthiria barabara ikuma tene nonto ngavana ari wengo idivindio atumba kumenya barabara jeze ende MCA wetu na mizi igukwendekana caravats igukwendekana kujurua ngari zireirio na lockfields na kinyanga bionzi chikwendekana mama county kao mandageta Meru wako tuka twakoromba o murungu we tawetegerio buru topokea na twankabana ni mama lakini ende na tutopokea o topokere Thaa ika tuguthuruka itekerio thani mbia tubwethiro njera thai tutigomba nyawe ta rinda twarukite wakairo tomba komnya theni tugura na masinani to mami to ndiko yategeri nyira cia twanjire memsia no ndo tomba guthiolongania na mezi na ntore icio ndo no ndo uime thangwa na ntambe kwa mwambo kwa mola jirare ngothora kirenta ngurutano ii kithomo kitithirite kithethuka ende ne kiringithitwe bukatha ukurukira mbecha cia basari kuringana na MCAs ni ateni batingete milioni 5 wand iranendi chierigeri kwithira chikeguna aritwa endi ni bethirite bakiwa ni thato aki chiethire ikinenkanairwa twakurukitie 5 million lakini ande ndigo iragairwe 3 million so iwijire chiretereo tande nkwenda umuromba muno onto mbasarere 5 million na ni thato ira distributerwe iwijire itigere tonto ana ba form 1 bonthe otoe na urare ukayugua secondary school bona admission number immediately bona admission number ana ba form 1 million iwijire itigere bagairochio so une undendera rokuromba tonto mbeche irio twakurukirie milioni 5 igai milioni 3 ichitigere ijire iwijire ichinenkerwa na ba form 1 bonthe bagairwe Caleb Kibuko nwe ethirani ndia kiaura MCAs murio yo kuronderwa mbecha ii na utumakari kire ward administrators kana admins barethirite akiwa nibo baninkerwe mbecha yu urenga bana arathithiri arajukirie mbecha cia mbasari mutekirite milioni 5 kimbasari ngavaneja antwachokia cie milioni 5 anenkela ward admin ontureje ward admin wenu roke ikwawe abwe mbasa yau yonde kenda boy komi nentangurutano iraithirite nende kioneka ati gavana MCAs onto bombe kia kinyakuletia nkuruki weti na mbere kaunti ya Meru beja kuhakikisha ya kwamba mnafurahia hiyo project
Kiuria niri mwaka yuko imeendeleo ya kethira yakioneka kana no siasa na andu itikuthira ikethira igita na mbere. Phineas Imana, garo ya siasa kile Nteto cha Weru. Mubunge wa Nteto Imwe wete mwankana ndi batiramukira kigina ke CDF akiromba aciari bagena umire thirikari rekere kigina kiba kethira bakiguneka akerere awite barana boborore ndani sniper no mwanka watho batume mithatene itikumakania thumbira muntu areneo miarieni wa timbaruni ya siasa Oscar Mutugi na Julius Bijewe ponde baraba kerebo wite mwambo yoshwira sniper kioto kiawe. Mubunge wa Nteto Imwe awite batiramukira kigina ke CDF onde skuru ciambiritio chokwa akiuria aciari baumire mwanka kigina kirekerwe. Tulikuwa tumeahidiwa Desemba na spika kwamba Profesa Ndugu amesema tutapata pesa tarehe 20 ya Desemba, lakini mpaka wa saa hii hatujapata. Kuna viongozi MPs wenzangu wengine wanataka impeach, wanaongea mambo ya kuimpeach CS Profesa Ndugu, lakini tunajua saa hii kuna shida ya pesa, madeni zimekuwa mingi, so tunajua inakuwa shida kidogo, lakini tunaomba tu kwamba MPs watatulia kidogo na tutapata hiyo pesa within a short time. Kaitene ukauraimu awite barabo wanthe bakuringanithwa neko kia Daniel Sniper no mwanka bambithwe kuringana na watho. Nasema DCI ifanye kazi yake, na wale watu wameshikwa karibu wote ni kutoka Nteto. So imenishtua kwamba Sniper ni wa Igembe alipangiwa Nteto. Ningependa DCI pamoja na director wa homicide Nyabuto waweze kuharakisha pamoja na regional CID officer Bwana Kisaka, waharakishe washike wale wanahusika, wapeleke kotini ndio tumalize hii maneno ya Sniper, because vile inakaa hiyo mambo inakuwa watu hawana imani vile maneno inaenda, lakini naamini DCI wako juu yake, na kuna mtu mmoja hajaonekana in public for the last 2 to 3 weeks. Sitamtaja, kila mtu anamjua ni nani. Huyu mtu anahusika na hii maneno ama hapana? Miarieni wa timbaruni mutaalamu wa kisiasa Oscar Mutugi na Julius Bijewe brabo wetegera bakwenda ne kioto ke Sniper na bategwa na Nteto uye kiro siasa. Itwete ndoangichio karia kanya kakuthithia uchunguzi bwega uchunguni buthithwa batwira no wengo wari responsible but kinyambere uchunguzi bo buthithwa ngwetekia kwi arrest tayari chithithitwe kwi antu bagwati antu kithumba na kwithirwa antu bagwati kithumba iri point ikwari probably na organization ni onto irithirwa igikuo spontaneous, probably kurithirwa ni muntu umwe kana bairi bagwati, but kwithirwa antu bagwati bakwenda gukinya 10 mwanka thaa ici iri maanisha kwina muntu uria wababanganitie igikuo kiari na mubango, na tukiugaga still na tuginsistaga kwithira ati ona ri antu bagwati ibo bwega sana itugucokeria Professor Kindiki nkatho, tugucokeria DCI nkatho in investigations, lakini baendere nyankuruki no ntukwirigira wona ubagwati no muka kwithe kwina bara na bobethera bari nyuma bau bara betako financiers kana bara babangite mubango kenda monka jumba kwithe jwikinyau. Rahim Kuluki na ameneretie kundi kire kibeto Mama Defense Forces akiwa nikikuangaikia kariba kaunti ya Meru kutene etomi. Nimesikia hiyo Mama Defense Forces. Kuna wakati watu wa habari Igembe walipigwa, na nakumbuka CS Kindiki alisema wale walipiga wanahabari washikwe. Nasikia pia hawa Mama Defense Forces MDF. Unajua nilikuwa nafikiri MDF ni ile blockboard ama hardboard. Kumbe niliambiwa hiyo ni Mama Defense Forces na wako town.
viongozi wako town stage na mali zingine, ningetaka kuwarai vijana wetu. Iko wakati mimi niliambiwa hata mimi niko na jeshi yangu, Kiraito ako na jeshi yake, lakini kama hiyo jeshi itakuwa ni ya kufanya uhalifu na kuua, basi ikuwe disbanded na kila mtu wa hiyo jeshi yaishikwe. Shauri hatutaki Mungiki type hapa Meru. Nikuma kintu tuno tukuona kanya kambere ga kuno kendo wetakuraya inchokere tena Nteto nkulokio kirikano tukbaro retu ya tukeria mantu igie siasa na kuchindi kuoneka atete katongeria ndene ya county Meru inchokere tunyume kaita gatekuraya na Nteto nkuloki Mabate ukipata baridi nunua mabate ukitaka usingizi nunua mabate ni raino mama ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory, wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino, chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Tuko kwa togeni Greenwood City Meru aria kugeta shopping na mwanya kuria bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Meru thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe ukabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bia giontwire na bia kinande birio gakenera mikawa yetu emwanya mono tonya aja wone michetho emwanya ire kabuchancha murabwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Meru timola ke ni mwagoja shopping na mwanya ikeno na nkanya emwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kuaja Greenwood City Meru aja nio kagita shopping na uriunge mall ina mwanya turiungira na arua na utirira. Karibu customer, karibu Fredo. Sawa kabisa mama. Kuna marinda kweli? Tuna marinda ama ingie mdo njunde. Oneka kama marinda. Tuna marinda ama ingie. Kabisa. Na watara bwango Weru. Karibu sana. Karibu. Nekagita kathigonku kagitaga kuringa luku safi tukugwate ugeni aja ndukene yangu ya Pred Fashions maua turi na nguo mina mekathi biondo na iratu bia ekorona twana kuma nthigurune cia Turkey, India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na nthiguru ingi cia ome. Digonko nkomea kuya ntobako ulia aina tomba kugura nguo match. Karibu sana aja uzo kwa Pred Fashion maua omba kwithiro kigurira nguo especially baba na mambura tathai kwena bangino ndaka na agoga ekira nguo embe mwana kwigwa bothoku karibu aja uzo Pred Fashion maua turi maua Kasiongo akwena nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel kugwata Nteto nkuruki turiongere kana turingire thimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. A perfect family is not always what it seems. Hapa hakuna mtu anaweza kunificha kitu. When a father's past is revealed after his death.
living his empire in the hands of his wife, son, daughter, and I'm here to mourn my husband. his other wife. Ambazula. Usijaribu. Uniwezi mimi. Who will get the castle? You have rattled the snake. The War of Succession is on. Inca Siri starts October 9. Only on Maisha Magic Plus, channel 163 on DSTV, GoTV, channel 3. Oi, tudo ni tu. Oi, masa sopa, tatigo esira yanoko makaugo. Vare riangara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Bueno, tupeta na mbere kunumira Nteto Weru themwe. Nkiamae mawakili ba kaunti ya Meru nende ni shumiriti na kura rais wa Kenya William Ruto ayaro wangiru wa mbethene na koti itiyo kiraki batere pakiare mawakili bane berite raiza yukirietwa mtu kiumbero muthuriti ekiriro wangiru endete kuate athikira mawatho ya koti nkuluki buite bakaritaniria kwa musio sniper kio tukinya kwethirwa ni kuyana motungata ya utheri kiri mutio na dietwa pro bono services. County mheshimiwa Kaduri Murungi etete meeting ya farmers Kakuru kenda balire mantu akauka kwa irwe na farmers barato alire nabo ndagiro baba ingi bejite bena wirigiro wakwirwa either kawakawe karonekanire kana amba barabara bayire kawi barawatirwe lakini anti ba makire muno kwigwa uti solution yonekana kawaka wakwiwa kawa katienda gwe ni everybody kende wi mtu akiore we license ya kwendia kawa antu baraba na license ya kwendia kawa Kenya iba atale na ko trikali birite wita street kire antu balia ba licenses iga cheka stores yao iko na kenda kawa ko gaiku no kaya kawa Kenya trikali ya kigeta auction yandi Mombasa. Otukurombe urekeri nonto bwa ruono rure thira rutikinyanirite roko batere tukethia tuchokera runyumene twita na mbere Minister urimi na Deithia Mithikalintu uri nende nethirite akiritira mukana maburo kaberia akibera atitikire murimi ya nyamarikare wathanine ministry neu akere kaita kala bakulaitha mathaga jara ya mungana yo milioni ya 50 jara ya kudikana ya kumite Kampala Uganda na yetite kuntu kutikumenyeka dentoro wite makarika ya yo atitikire thira ya itana mbere ndene ya mongo yo Kenya yetana mbere kunyamaria murimi akothiria ndiongewe nariria ndikibande tokiri godon chekiare nara muligojo eria rera tunyitwa janthiguru na njere witho minister bona Mithikalintu nona ni tieno wagitumie kinene kirori bwire gutukudira bwire bubwaga janthiguru ne ikwithira kwena biashara bo mikora barakodira beto ithia eria rere ritukurukirite kilometera thirikari murigo jojo jiroje na gore milioni 50 zishoka zo kierekana jo kirite thirikari asarene ne okoti because these items have not been levied. I've provided a situation where the government is likely to lose 52 million shillings in terms of tax. So, hii musiko
KRA ama serikali ya Kenya inapoteza milioni 50 kwa kondi ambayo sisi sote tunajaribu kuokota ili tuweze kujitegemea kama Wakenya, ili tuweze kupeana huduma kwa Wakenya. Murigo joiria rinalio rira kunjikire maratasi jande Brookside Kampala izumurigo jajere kutojigo tokorwa aremisa mithikari ntore ugite kuno batu bunene thirikari cianthigura turi kuthura bakiaraniria na kono bomba kuthura beng'anania ugoti nontu baingi bethure mirigo ici bagita kwendia naria ugoti bwinthiguru. Another problem that we don't have to address is why is it that Kenya there is that probability of people getting milk from Uganda, from Tanzania. I think time must also come when we must, as a region, be able to look our tax regime within the region so that we do not provide or create an opportunity for these illegal products coming into the country, because probably the legal regime that is existing is not in favor of is in favor of these surplus traders. Kingi ebwe nabwe bukwethira bwithugurinto na bukureta janthe gorone bitogorokira mathojara ja ikim thirikari Kenya eriwo ni buturirite ikangi mwaka jojo. Wale wakora wanafanya kazi na hawa wanaendelea kumaanisha ya kwamba ile those efforts that our livestock farmers have made are being defeated because of this kind of trade. So serikali iko na msimamo ya kwamba these criminals bwana DCI tafadhali deal with them mercilessly. Nke reporter Nteto TV kuma jake ngine nekireke mshusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Kiama mawakili kaunti ya Meru nende bachumire tena kwira rais wa Kenya William Ruto ayro wangiru wambethene na koti itiyo kiraki batere bakiare mawakili bandi berite rais ayukirietwa mtu kiombora muthuri itiro wanginaru indete kuwa athikira mawatho ya koti nkuluki buite bakaritaniria kwa musio sniper kio tukinya kwethero ni kuya na motungata ya utheri kiri musio na rietwa pro bono services. Mheshimiwa Ruto owa kuga kwina court orders iria agetekagiria na ingi arege ari Kenya yetu tutenda guchokwa nyuma au na ari umwe barabari kiri ndwa cia gukomboa Kenya eji in the 90s. Riria mutongeri Ntegoro akeza gikodema judiciary then twi ugwatine non to kethero just any other person. The president is not any other person. Iria akwario against judiciary, then it is setting a bad precedent. Baraba kuwa bateathikira koto ndontu kwiwe kwa baili baraba thuki ikona niba obamenya niba kumea judgment cio ka ruling cio iraba korea babwiri weta bakapira uyu kaba kike amakira ke Judicial Service Commission kira kitake ka review ke kona ni atako karina kikenga antu bau kwina iko kike akarikere kike sniper mwana omunini mwana araurene arari na family nkai kinyaka na kawe katiero kayonka kamwe manto itu koyaria condemn urara withire kitendo kiu ari muntu ekairerinda kane kaira mubuto omuraya ko omukue wewe rukanonthi batu twi mawakili kutureana na muntu na turenda kuwa ikukiu batu twi mawakili twaicheana kukaria family eu nikenda mantu ya tikoro karikeke mutetu yetu ya Meru ringi na itu kureana na antu bakwenda kureta siasa kiri investigation ire kuendelea ira tukona ni weta boya muno yate mantu ya siasa tafadhali muntu nakuite family neti mwekoro mwana kana tie nakana ningi antu bakwenda kureta siasa kenda baraba ku investigate bakaraka bakwebelwa njirene tuwe family u to mekirira na tucoke tubaro amire kotine tuti ubariye kinya shiringi imwe kethiro kwibo benderere kwaria gutetera gikuo kia Robert Ouko uga turinge menya justice ni atendekere ikyo naro twizite kitore mawakili kuga tutekira inyatwe kuona what is happening in society tumba gutetera ikenda the future ya Meru na Kenya gutikionekana gikuo kiomba kumania
either na gisiasa na iya withangwe na mpoya karike nikaenda tumea muntu nkongere kwe Meru eyambiria kuthiria Meru nkongere kwe na Mount Kenya eyambiria kuthiria Mount Kenya nkongere kwe Kenya kuthiria Kenya tukwenda kumea twe mawakili tukagwatia polisi na legal expertise ombe kumea na araba batigo kava kethera batikavite ODPP tukumea no mawakili tabatwie ende no ntui batu turakire defense tukaba gwatia gukunika marinya jara jonde jamba kwithera jari case kire case investigation case yao na tulirita turi mawakili twinde kire anga kiranto ba Meru ni giki uria wonde wa ina njara gikuo ne gya sniper mbere kubanga kuraga sniper kumuraga kungwa kukunikira kuitha gikuo kya sniper netikie ojo ntukwewe ya nthinje nijite nantu arume naka bagachurwa nondu bwa gikuo kiriko giki gya sniper. Mwandiki munene wa kiama kia Bas Mugambi Manyara na ithukirite seneta wa Meru Kathuri Murungi ni wita micemanio ne ya arimi bakawa acietheti murimi na rauite nende ukiakuthira nari na Weru botethia arimi bane kai barira kawa kakweyiro kenda murimi ethira kiona kantu kakuiwatila Mugambi wite Kathuri abati utiira baraba yire kawa kani bawati indete wite mucemanio ne arimi bayani ne wachi ngwingi ya kurita Manyara ethirite nende akere ya kimeneria wa mbabokawa baraba ethira bwite na mbere kiri factory ya Kaguru. Last week drone Senator Weru County Mheshimiwa Kathuri Murungi etete meeting ya farmers Kaguru kenda balide mantu akauka kwa irwe na farmers bara twalide nabo ndagiro baba ingi bejite bena wirigiro wakwirwa either kawe karonekanire kana amba bara baire kawi bara watrwe lakini anti wa makire muno kwiwa uti solution yonekana kawa kwiwa kawa kati enda gwe ni everybody kende wi mtu akiore we license ya kwendia kawa antu bara na license ya kwendia kawa Kenya iba atale na kwa thirikari bwirite gwita street kire antu bara ba licenses igacheka stores ciao ikona ketha kawa ko gaiku no kai kawa Kenya thirikari yakigeta auction yard Mombasa igetera kawa auction yard no igwate mutura ujite kuya no tukwiraga areta kawa kau akareta kwa gaka ingi ngurukia kare amenyerete kureta ordinarily kugetha mtu ara ikaya tani 10 mweri aya kawa kaka irwe Meru no mwanga konekana kawa kawe karaitire karareta kana thokone na ko mtu no bwirite kurina kawa karaitire na inda thugani kugia kugwata mwambo kawa ira isi ngurukia kinya kugwata mwamba wanguku kana marigo nontu kawa kenda system sira kenda gwa na chio no bwirite akiwita nau ugetera mwamba ki system siyo ukamugwata lakini ande mtu bako ligarania farmers kawa igetire na gatira onekana na batikwe wa solution ya kawa gaka isitoshi ndende we expect Mheshimiwa Kathuri Murungi eje gwa kawa kaka rairwe thirikari ga compensate farmers kenda farmers batiomba gutwika discouraged wanda kawa kairi forensic investigations ni bwirite kuthigwa for example kenda kinkunia chionekanire ara china arama cia mulimi okawa mtungi ibwirite ku investigate nkuniu kethera chiekiri mtu with intention ya kumislead investigations kana mtu kweri kali kiaje na nkunia cia kubokera kawa imwe chatigwa no those can be done na forensic investigations tukuira isi muno kumenya no ukale au kinya rolire ukale au ibali kubatonyire store yu ira isi muno kumenya Mugaruna withire bwa mpumisi ya KCP kwithira nende ikibwetheka kiri skuru ira nene skuru cia matona cidhirite ikithara bunene ikiringanithwa na skuru cia kene skuru ya area chief Bogori Mutindwan na ya keni inde nicionekete ucume bunene na raba ikite aritwa kathomba kiri university aciari na aritoba ekenera mpumi na kuwa bondi babareririte aritoba bethira bakibwithite kuringanithwa na muritwa kuthoma Kithomo kiri gicigo mbunge kia Maraka gitaka gikioneka gwitia nkathi na nkinya kuthagaya na nkinya kutharara ntugo gwa ntugo
cukuru iria iterigirwa kuoneka ikithara ikionekanaga gwetia na nkinya kuthagaya gikithomo. Tulipata 5.4 na tukakuwa na A, tukakuwa na B+, tukakuwa na grades mzuri zenye zitaenda university direct. So we are very excited. Cukuru ya Chief Mbogori kiri wandia chogoria ikionekanaga kagita kayumiritie gikeno nyimbo nkemina nkinya nkuru cio yurite kiri cukuru no kumania na bwega burabaruthite mwankoyo. Tumekuwa pia tukitamani kwa miaka mingi kutoka tuko hapo 4.9 but we have always decided to go kwenda 5 point something, lakini hii mwaka tumefika 5.4. We believe in God na tunaona Mungu ametupatia ushindi. Ringana na alimu na nkinya tongoria bacukuru no yongerete pointi imwe kabayo yurie na kuthungiria na nkurukie 14 university mwanoro tongoretie kiri cukuru no agwatite aendute ontubura butoro boneka kiri cukuru no gwakagita. Tulipoanza na wao tulijua ya kwamba kweli tutakuwa na matokeo mazuri kutoka kwa wanafunzi, kwa sababu nidhamu yao kulingana na jinsi tumetembea na wao kipindi hiki chote, tulikuwa tayari tumetarajia hayo yote yangefanyika. Wamekuwa wakijituma kimasomo, nidhamu imekuwa juu sana. Tumeshiriki program nyingi ili waweze kupata ushindi. Walimu pia wamekuwa katika mstari wa mbele kuwafunza, kuwafuata moja kwa moja. Kena gwata inoire cukuru ya gutinda ya muunganio ya kieni kiri wandia mwembe gicigo mbunge wa Gikii. Kieni ira ya twire kwereria nkumetari mbega kagita kabarundite makang'ima gikithomo marabatura kubathekera. It is through hard work, teamwork and most importantly players that God has given us this. We have recorded a mini score of 36.044, which is a great improvement from last year's results, which was 5.01. Kiri cukuru ino ya kieni ya aritwa 24 bathungirite kiri university na bongerete pointi imwe buru kiri cukuru ino nto bakwongera abo kionekanaga ta withire. This is the highest mini score that has been attained since the school began. It has been through hard work, as I've said, and for the last 3 years, the school has recorded a positive deviation. Kieni before it an achieve a mean of 6. Not to break it a record, not to begin to get about teamwork together with our teachers, our BOM, our principal in absentia, the deputies, and also the support from our area MP and MCA. So Kieni has changed because there is a high discipline. Ongerete pointi mwanka pointi 6 gaturumo 4 bariuga riitwa riao no ari kuthina mbere kutharara na kogua Kenya kabaerigire mantu manene mantu marito na mantu mamugarukire cukuru ino nonto wira urutito Kieni miaka 3 midurumu ina ni wira kurigaria mbuge twaina Kieni tweta taidiai lakini thaa ino Kieni kitu ina kioni Kieni kingi tofauti sana. Ino ni alliance yetu twine ya Kieni na niyo nkwenda kuga kiana betu mbere buru. Congratulations. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Ubaya Martin no tukinya muthei wa Nteto show the mugucokere nkatho na tubuko wathanite na uni to watene turongoro studio kiri mubango URETERI siasa.